Veliki pozdrav za ovoga mangupa na baterije, istrošene baterije. Kristijane, vidim tamo Balkan Info, tračaš me ovo, ono, vakav sam, nakav sam. Vidim, dobio si donaciju nekih tena, sve su to divljaci, pljake, da znaš, ali ti jesi za toga, za divljaka i to. Čujem, grade ti kuć, pa ako ti bude trebalo za kuću, šta poslaću ti ja hediju, halal ti bilo od mene, makar luster ću ti ja poslat, ti si za lustara. Sad, Kristina ti je u sigurnim rukama, pošto ona možda uđe, možda ne uđe, nisam tačno informisan, ali da znaš, uzet ću ti Kristinu, to ti obećavam 100% da ću ti nju uzeti da je ona moja. Jer sam ja i prije imao sa njom nešto, a neće ona da ti prizna. Sad kraj s Kristijanom. Sad, gospodine Čubura, pošto si ti jedan veliki prevarant, varaš ljude, tamo donacije, ovo ono, nebitno. Ti si uvrijedio mog brata Kroatosa. I uvrijedio si čitav DGT, znači tim. Od Suzi, od sviju, znači sviju si Kroatos ti je oprostio, zato što je Kroatos momak fin, momak blag. I on voli praštati. On ti je halalio, ali ti ja nisam halalio. Čubura, ja imam pasoš. Ne trebaš ti meni u Saraj. Ja ću ti doći u Avliju i po Evropi, sad te ja tražim. Čubura, mirno spavaj. Selam alejkum.